buadumene adwen pa hene kofi mensa dwene papa na papa endi wanimu kan afi samni nchiremu ani nimfiti ase eni Ahenkan FM watu wasum kronti hine ma achim asiom ewo kwa bibre mansiri mu apoe mantemu me chekede abeto ampeso so eho no mpotem na achim asiom ewo na na buadi amponim abobade a otoso mienza akrade atudwa se galamse oba ne mpotem on ma o azano krade ba kope ebi koso papa enye ne mpotem nko oba Ghana mpotem baby bebre galamse koso ye tufuma gudie kwanbone so na enu na kronti hine kire se galamse na koso nyasa Ghana fo so odin ana Ghana fo mpe o man ni ye ana Ghana fo mpe o man ni dachi o mpese be ye fe ana ye o manfo ne dese ye o mu hunu nsuo wo mu bubu nnua wo mu sensase dabi na osini na no ne ko fale bai ana ye kwa ye ba kayo kamini na eyesika ana adwuma so ya unya sika ne frim na adwuma na ebi no no mabunu no kwakoye enu ntina garamse no obo na taso no no so obo wafuru so obo na no na evri no toba ose enko ho so ogwa na fi be hwa me ho unzem ho yefi enti omo nti galamse no ujai esanse adwuma mabunu no beye no womu ni bi enti galamse nso enu nso ye adwuma bi a o kwa yembusa BC certificate yembusa wasi certificate yembusa so abo degree yembusa se mass unya CC sana unya A1 yembusa se English o pass ya na wan pass dabi se ekan se enkan ubetumi akwakoye bi te yadwuma bi a ebia to no mama obi ade nyansa wa hoden na waya krado so obeye adinukure ye be force si a enti na magaram se ne mabru no etiom gua na egum ogbon mo ye dwuma ba ko mienu mienso hwa sika onya no enye na so twa ne yatwi no kondem anwode no so tia ne so te enti ohia galam se o se sika se na onya se an no agyan no dimika wakowura galam se enti ama mabunu na ede omani a che galam se adwuma no mu no ekosoro pam enu na achim aswem kronten hene na ampunim echa se enye se mabru na so odin anase wo ntiasem anase eyom fesom be galamse dabi na mum eyadwuma eni wontia na aban no ani abre pasa galamse nso ono so peso tuase enu na kronten hene ka chama aban no se aban oteso ana aban obaba bia se mo aman amadwensem pesem gu galamse no enya bone eyana monto papa na so peso gu galamse ya kronten hene se mumpa nnwuma ma emabru no nye ansa na my madwensem be Google am say some man pa dwuma mama brunu pa se wo monye ana man pa bibia mo wo so monye na mo mo nsanko ma no a galamse ni de muntum adwum mo de fasoro wo de be fa fom mo de fa benkum wo de be fa nimfa adentia adwuma wo kwakoye ebi ni ho enji so ka se kaka na oye bojo no ba begu na enya de obetwa ma okra o pam na napa obekwa awia na osim na oye adwuma o pam na nadwo ahomacho beko no sim no yadwuma enti na krontin ni se de be ma ban na somadwo no na ma man kanko ayeye botaya aban ni de sine ni so eya na monto papa so obeboa abonso ho ban abonua ho ban abonsaso ho ban eye papa nanso ade ne ba bi eda no amfa nto efrito so ampa adwuma mama bunu ne de aban no ntu na adwum so betu galamsi yase enti aban wei ene aban bi obeba bia no na krontin ni sasem wei enkoma muni nada ezanze se ma anya ne sa ebe ha adwen pa na krontin hine de nkasa ebe na wieye ana ocheche ni nsemu na ocheche se ade ba ku so susu ni se na nke den na efe pa sa aban no aba na nka mamu a egu galamsi ase ni nan wa padwuma bi amwo ana e bi abusumi bi wa allowance bi te se de bi na ye napkofo yi enka efe akono oya ne sampo a babunu no kasa mo onko galamsi ase onko na nso anya ne sa tumuda obeko. Governments have spent millions upon millions of dollars in anti-galamsey operations. It has not yielded the needed result. If we are able to establish apprenticeship workshops and train the youth in carpentry, in masonry, in plumbing, in all the artisans and all the jobs, and we can pay them some allowances, just as we pay NSS people, just as we pay NAPCO people, we can have the number of people who are into galamsey in this country. A lot of people are into galamsey not because of the beauty of it or even for the money that they get, because a lot of them don't make money that much anyway, but because they have nothing else to do. We achim assume kronti hene na fancy wa osa to aso eka biam se
afi mabunu a egu galamsey sese galamsey no ponya mabunu nko ana yo ebi on ma beko abrewa bi ana mami bi a onante a che obunu mu ase kakra na se nante ho odema no nanso onya ko no kwotena sese fam odinifi akonya ko na kwotena se a ochinse de agro ne bra obawro galamsey ya hra enyumire ko no ababa dadi sanso nim se ade ya onya eyi gold ana damo eni ketekete kra wadidi se tam ento ye no kunche ena baabi agalamse won so kada wo pa nyame na dum no nya 5 cities bi emo owura bi no de ne tena moto so kun kra ko du galamse sai to no na obona tenase a jai no nya gari ni so ayi asichire bi tu ne nchen a oh to adwum oba hura anwure no asan ba beda di anopa no asan ko entinya mabunu nko na sise galamse no po mo ye apapa fodom ho agim emrewa fodom ho agim empenfo odo bia wo munya mabunu wo munya adom ho agim ena mabunu ni de bobo egum se tam eno na kronti hiri kira se saa de wei afi wei ya afi aye ba beto aba na ma emabunu ana wo ma ye galamse no mo munya madwen da se abane ye baba tuninti o enya de abane be baba ha yen si enya galamse no yenya galamse no esan se so be yesan ye nto abama no na kontinu se ma galamse fo no mo fa nhye mutrim san na enya anamonto papa ananya adwenpa na emom oto aso kan biem se abaye baba tui aban bi a obeba no edia na nando aban na beko na so se abaye beba no nipa obeba no na kontinu se ombo modia se obehwe se obema emabunu ana won ma eye galamse no obepa adwuma bia ma omo asua na wotua wo mo ka se de bia galamse no wo mbejai. I am praying with all humility to incoming governments as well, be it Baumia or be it Mahambalensis. Please, we are in a campaign year and it is quite obvious that people are no longer interested in stopping the Galamsey because they know that in a campaign year, nothing can be done against them. This is my humble appeal. If we want to stop Galamsey, let's be the Galamseyers. Ahenkan FM. Onipa moti so akasei eye kronti hene ewo achim asuom ewo kwa bibire mansin mu ewo poe mantemu aya na nabuadi amponim abodade a otoso miensa nene ana moti yi Ghana di chimama ya toa awia pem tobre akan Kasiebo so akoyen enim na ni nyina mu ono ayade saduani atemu on fifiri mantemu a wonmo kropon no aye Cape Coast na New Patriotic Party MPP amanyoko ni mo no wonmo so adwumadi a wonmo guso edie ehwe ni mu se ombenya eye wonmo betimi aboa ama abato besia wodo so na sebede fie kunya ekura wo no wamatimi akosoa apere ama afipinu ne aduonu enan soso na akosoa won mo so ensem na ne sayo suntino anya nhye de omdi gu aporo so ampempe ba bi omaduru ne se womo etimi atoto eye wonma omachi omuti apritumi ni nyina wo empesa besia wodo so ni nyina ano ama sisi ano aka etu ani esi anyene so agina sidi a wose wonom ekosie nyakopon ya doma obepo bosu e womni de to so aduonu enson afimpinu ene aduonu enso enan na wo vivri mantamu no wa bra na anototo adwumadie ekoso ade ama wonom amatwetwe omuti na MPP amanyakuo no wonom president dia ato no onpeso omonsa eka no womo de na koso awo Cape Coast wo regional coordinating council the 10th reference RCC no e na regional minister na traye ewo na wabra dwumade na ekoso na ochem se owura ba ko no aye nsamtwerani awodire dwumade ewo Kasavdia of friend se Cape FM na edia odefre no aye David Kwabena ohene wono ana aja wotena wonma no padwumade otodi se eye morning show no emu dane na wono soso kotie be kansamtwerani aja woso ya na age se wo kono nani ko twawisa kohwe de be koso awo wonom na watimi afabi enso ade ato ne kukum na waba be papa mu ade amana tiefo so ahunu de akoso awodwumade no enso ase na no wochemu se owura yi ekoduru wonom aja wakopedua bi atena wadwe no kakra de nani eba akohoma kakra anu wotese krachi bi eba ya obefre no se Abraham pesam no twetwe nkoma kakra no se ayo maba edi asema wose ewonoma no owura ne chem se woni ase Kasavdia ba kwa wanka mpuni mantamu a
eno eye UTV kasamfonyini mpo aye so kwotena so na ene wo adapa wotwa mrase bedwani bi adapa pa anya asem ketwa aye wa na anya wa no so onyamia eno se nya wa bai no se na mekura UTV de se despite media meso me ye adwuma wo Cape FM eno wo ye mpeso esu ya nti wo de mekwaje de wo ho wabeka odura ne se ye ono a ehonum na aja odura yi a wo ya allegation atwe ni mobile phone yi bi oji ya naja mfonyini bi a woso wo yi kire odura ne se he krache ne ye kan asemonie enya wo no a hwe no na hwe wanim hwe onse wosew oyewa wosenya wo de mfonyi mu krampotum se mfonya ade kire mi nipa wafu abadwese me so ma body mafono ton sa kra ofroto me eni abo mete sade ajoso abo akokọ no me ni bi wa mafono etu di hyem enye ye obeka o se ye ono a eti sam twanyini so adansi di ono so bi kire sam panya wono ano ane se obeyi eye na dwuma awusuo krata ade a kire etu yi na idea eno kire sam pa ya dwuma e wo Cape FM mum na mum enye UTV won wo di dwuma die obeka etu oguso ni yi na o se obeta nse na tiko oboa atsu wom obi agbono wotwenani aso nipa kro oboa na di nani so wam anya na bayire ne ene ohu ya nse nipa na doso tutotita na fom grim ebi butu de ebi tia no wo mesabe ni ade eti ka chi no se nam so kora ma otolimum ni nuanom sem trafo mo wonom na ja omo tu nsuo gu nso ansana na ni eba ne ho so no fa nam kopie yi sa nka me kwa ne sa eto omo bua hwa ya ja wono so otiminya ne tirididi mo na no na eye ensem trafo kabom ko Ghana Journalists Association GJA for HM said there be adene sisi ade ya abro so ayeko ayeno ayesa se ya ntwani amfiri ase na yantu eye adua no ase a na da yekotwitwa so a esebenya hini afefe na fefa yenim e wo so no na tutu nipa dodo na enso anikosua ne say so enti no Ghana Journalists Association for say wo mo eka kire Ghana for asese suban no ane sa ne ye no a wono mo etete nsamtrafo tata bi no mo abu bi no mo no o chese eyesuban ya eyesuban pa na titru pa ene amanyofo na ka mo so kura de enyoko ne mo yei na ba ne seni esanse wo se orua ya buru ne ya o tirem se ye bono wo MPP fo dwumadi a wonu mu di ye ase ana sankrofo no kura so no wo se wonu mususu se wo mo eye emrase badwani de ma de hye wonu mo enso ewo awutu senya east wonu kro ya ayo soafo no ana hye afarefo dwumadi ne totoye eso woni wonyamfo mebise wakumsin na titafo ana orua eche se wo mo vem no saa no sanso entade na hye wo mo no na eye mami ntade asabra no so no na ye veti dwumadi asenti no saada no so na maame no so ba me atoto na no to su se ye sankrofo ya na o seti mo amu yesei enti aye etuese no santrofo ekabom ko panyini aye orua abet kwabradwofo wono ana cheso ne santrofo eni nuan bi mu di hye mu a oka kire wonom se wo ka kire eye amanyofo se suba no munyai wo munyai na afenso no orua eye David Kwabena ohene eboa wa MPP addition bi makobro no yema hwehwemu enkoso na nkrofo asebem ko di anyinamo osem no wa munyina yantwe o mase yire dedemfo munyina mabrana no na yehwese amrane no omudi bedi ne sede se na efata ebiem oto nsa fra Ghana police fo sanso omo na ja yenya ha obi a yede koda wo mo so ma mu hwehwemu no enya adwuma na wono mo so enwo bebo asem ni bia no yantwe o maso entia Ghana Journalists Association for so munya ene se owura na odi kai ko frɛ David Kwabena wohene a wototo na no enam so me yababro no wo se nhwemu kyeremu se kratche no kura wo saye police ni enti ba bi kura odi ni police adwuma no ya hwehwem na wo no so ya nyina di na enya asuade emfa emma eye enkyiri emma
As the Central Regional Vetting of Parliamentary Aspirants of the New Patriotic Party (NPP) held at the Regional Coordinating Council (RCC) in Cape Coast, some thugs numbering about 15 and wearing a branded T-shirt of Mavis Awa Kumsi, the Member of Parliament MP for Ewutu Senya East and the Minister for Fisheries, pounced on one David Kobina, a morning show host of Cape FM, and beat him mercilessly without provocation. David Kobina, aka Oyeme Kwame David, was said to be sitting under a shed at the RCC. The thugs mistook him for another person they alleged had insulted the MP on live television. Initial investigations by the GJA confirmed the incident. This is the height of impunity, and we can no longer tolerate it. While condemning the attack on David unreservedly, we make the following demands. 1. The MPP at the regional and national levels must investigate the matter immediately and identify the culprits. 2. The MPP at the regional and national levels must sanction the perpetrators of the assault on David. 3. The Ghana Police Service should investigate the incident immediately and speedily in order to prosecute the culprits. 4. The Ghana Police Service should investigate and identify the purported police officer who invited David before he was assaulted and bring him to face sanctions for unprofessional conduct. Na enweti no na opanyina wotia Ghana Journalists Association no electronic kase su kyerem se wonmo samtrafo kabom ko ni mpanyufo ade o maso atoto fam etietie mu ahunu se enkrofo bi se kokoam a wonmo eye amanyofo wonmo bo popo ne se o metete samtrafo power afimpinu ne adwonu ennan yi mu wa bra ye kwa abato so na omudi hu ahyensɛmtwerɛfoɔ mu sɛdeɛ bɛyɛ a enwuma pa a wɔsensɛmtwerɛfoɔ ɛyɛ ɛboa ɛma abatoɔ no sɛbi enwiere na emuda wɔn mo fɛnkyɛm ma obi aten ho aseɛ no ɛnkɔ so na emom de ɔmo na amanyɔfoɔ no wɔn mo pɛ sɛ ɔmo ɛnsa ka no ɔmo anya na wɔkyɛ sɛ saa ne yɛ ne suban yɛ kɔda adi ɛwɔ Cape Coast Mountain so wabran pipi amanyɔkɔ ne mpanyinfoɔ toto wɔn mo adehye a wɔn mo ɛpre adidi a atɔ no ano no wɔkyɛ sɛ no kran so yɛ adadi akyere pefe sampa saa pɔbɔ ne nom do ma so toto fam no mo te sɛ nkofo bi ɛbɔ no asɛ ɛyɛ no korɛ. Went into conclave last December. I briefed members of the National Executive on intel I had received much earlier regarding plots by some political actors to attack journalists and media practitioners severely and rampantly this year. The agenda is to put fear in media practitioners and silence them so they cannot discharge their constitutional mandate. And they've targeted certain individuals and personalities. The intel suggests this is a strategy for election 2024 to gag the media. Just last Thursday, 4 days into the year, an incident occurred in Cape Coast, the Central Regional Capital. That clearly confirms the intel we had received. Adishmama ne kwakromo no ora abet kwabna jomfo kyeremu ase. One more Ghana Journalists Association empanyufo oma ye krado se one mo soso be ye oma fam die bia de abo oma de hye ho eban. Obi biara akwahye kokwama bobo poboni biara so betete semtweni e wa fimpinu ne adwunu enami mo no. Ene won kai ehunu se odisia esamtwerefo nso so mpanyufo di ene no di besia ni pa omo makwa mo bia nteto bia afa hodie so de biara da sansa Ghana ye we no obia won fa hodie obia won dwumadie ene ne nhyehyeye a ebata ho eto omo mprema saade no enso enkoso entisamtwerefo nkoso anya kukuduro ene nsie honhom enu omo dwumadie sade ye sene fata mo obia ehunahuru obia e wo mayimu. We hereby serve notice that if by close of Friday, January 12, 2024, these demands have not been met, we shall advise ourselves accordingly. Colleagues, it is unfortunate that we have begun the year on this barbaric note. But as we have already served notice, we shall fight back with every weapon we can marshal in our industry to repair the attacks on journalists as we go into election 2024. And we can assure the evil plotters and doers that they cannot fight the media and win. We want to assure the media fraternity that we shall continue to defend their interests at all costs. This year, we shall continue our campaign against the obnoxious law used for criminal prosecution of free speech. Apanyina hoten nkai Ghana Centrafon Kabomko our today as a Ghana Journalists Association. Nitia mukano eye GJA. Apanyina wono na etria ano toto nioma eye owura Albert Kwabena Jomfo ana rishimama motene no abato komisan ya babato aba December busuminimu ewo assembly members die so no ana oyense ntwofo nhemu ka se enka ye to aba ye de nsatea num na edi adanse sampa kwame yawo
oforiata hwan wakoto na ba no osi eye firi ho ema mpa ekoto assembly members aba no ya mfa ndi dwuma ena sa ensemtwofo nhyiamu ni sa da na so osan ka se wo mususu se won betwe bra ya di wie abato no eye anwumre no onum no wo mo twe aba anwumre no miensa enu yesusu a wo maye bata no de emfrase ndi dwuma nanso enkene de efrase di dwuma ma assembly members aba no kra no ya mfa ndi dwuma ya mfa yensa wurowura enkim enu nam so ama sami ken Western North Regional Chairman ema NDC amanyukunu owura Michael Edu ode ababa tuja se de enti abato commission aya saade we no ononim wahu da na nini na ne se abato commission peso wia afimpinu ni adonu na 2024 abaya batu on peso mu wiam enu nti ena o se enkene yemfa ndi dwuma biem ena biem won peso mo twembre no eba no miensa owura na eto ne nsam so na o kye se eye ne won papa se ade a fititititititi Ghana yabato abakosam nina yade adi dwuma indelible ink yade adi dwuma dia eba ne sen na 2024 nko ade o se abaye beto yemfa ndi dwuma ama 2023 assembly members aba yemfa ndi dwuma enu no owura Michael Edu kire se odwene ho a onte ase na oka cha abato commission pen se sika no muni a onde beto sa indelible ink na ombo mama ne NDC for krado wo mai krado papa atamfu nyanyame wo mai krado pa wo mbeto ink na mo wo mbeto mo finchim sansa ne buo bi anya den ti se abato komisa wonsa ne buo den ana ebe ha wo mo ebe ma wo mo nuama wo msikasem akosora wo mo nka NDC for be yanto boa kakra no mo de abom no ma to mo kwan said be dia asomdwe ebeba na owura chairman ema Western North Region NDC amanyoko no to ne nsamso na o che se o kani pen ama obi ati ase se abaye baba tu de NDC for wo munye di entra no mo nsam nya wa ti se sabi oba tan bia watam ne ba ato ne naso na o dware no egugugu no to nya de oba sa de no womba woso mo ankasa te sempran foforo akọ ne mpran nchen amomo nsam pa onu su tumye bibi de omba enie o si NDC for abaye baba tu womba mo mani ada ho kawe womba mo mani ada ho no mo si ye beto se ye to ene ya to awie womani beda ho pa wa odi kike beba no wom si di kike be hia odi boko ba wom di boko be hia odi gidigidi ba wom di gidigidi be hia odi nwiamu ba wom so di nwiamu be hia entinya do mama gaba wom makwan emu obi anya de ope e wa abato ye baba 2024 e de yimra seb de fiefo ene e mampani na eyede na ye koto aba fritititi nyina ye to aba we de sakobo indelible ink ne bo onye de say ink no na so mo entiminta omo kan kire ye NDC for ebetutu iska na ene nka Western North nko ampo ebetu magigi ene asumdwe bia na ye de ato indelible ink no ade ne bo onye de ede nkra na inform so omo njai indelible ink odwen ho a wonte ase ede na inform won so omo kase ye pon ye abaro ebo 3 ade apon na ebo 3 awapon omo nto ye ye nimade kurunti omo yesa di nyina ye kro no na omaye omadwen so omo bewia no na enye adwuma ye mpene ye makwan ne ya makwan tina na afi ye bema ye ni ada ho se owo ankasa enu achi ana chairman Michael Edu esan ka biem se wo mo kai pa de si wasen not mfimfim mantemu ye kwa by election na NPP4 twanya ne ye beto aba no mu cheska ye obi anani afra te kwon na nka oso seska kra nka mo nche niska sa wo mu cheska sa ade yakoto abama ayi opoku na oni nkunima NPP ana owura Michael Edu say de ase not for the year NPP for no wo mu hwe no say ya de ebi besi wo Ghana fana bebi bebre e wa abaye baba tuimu enya de Ghana for be giska agneska no so akoto abama nipa biya keke owura Michael Edu kire say se baabi a yadru no se obi discover se je na koto abama no se wo ye delegate se wo ye Ghana ni o kwa kire wadwen o ye discover ba obetumi age na wadi ye bodu a enkan ye bodu anya de be kan ne aka ochena esan so no ankasa mu sika no wakwa akowia na ode ba enyi so ode ba se je na koto abama na je na mum to aba no se de wo pe no enjina sika no so ngoto aba
shokete say we anti chintan cheskanti na akotoma no owura Michael Edu say magana 42 delegate mo bia nkore sanfom so no osanto aso kai biem say ne saso nti wo mo nya da opa owie no ena o hye ndi samanyoko eyezu eyeza emefama mia fo na say obi anyiri no wanya dwumaden sade be ya 2024 tumi no wombeje bia mi na ni han no bia anyire ne hunya dwuma no mo ntirechire mu ma amanfo mo mo nti ase se ade o mo ntimi anya ama wonne no se ye beduru abato no o mo be ya o mo hu se eye nsika enti o mo nche na o mo ni na o mo nsua ase not se obehwa ase not oti ya ye to aba no o mo disika kogu ho mo eye ya nso o mo di ye na o mo tia won o mo tutia won na o mo kobo onwum bi se ya age yaje opoku sika no yaje yento mawo omugiye omanto amano enso obubo wundua enka won omu yehwe enka mkresika ne nyina ye dia tikakra me ka kire me ndizi obi anyire ne ho no nya adwuma no nya awerehyimu obi anyire ne ho no nya adwuma no nya awerehyimu onipa amuti so okasei eye Western North Regional Chairman Emma National Democratic Congress NDC amanyeku a wo mahyenso eye chiniye Owura Michael Edu yade asida Emma Marshall Beauty and Training Center na ehonum eye anwofe entoaso wadaroma oba awasiso obese mayo no esipi esita ya hwe wa ho siesie mu eno so eyade ba kwadi akotene pa menja wutiri basa ma omodre evufu basa sa sabi wanim eya no asiesie ne kama na nyina mu ono ana Marshall Beauty and Training Center se menka cho se watena sebra na wonya ho adaje siesiu ma afi no o mayo no NCP ensita utinwi no obesiesie dia ma onwi ba na pese odi gusuo star ba na pese obo no nyina no obeye enso e dia ma o sanso na wonsa no nine model enso de ba obehwe ne wabubu na afi wahyehe enso e dia ma kama me pa cho mo am 90 no aya etimiti tentoma apapa no epesi wodom no wadaro mo sebra obehwe ne odi aduhwam enso asrasra ho ediska mo awerere onwie no na aye bok no tun kama ama nneoma enso akonkan ede amaw ban fashion ne so dia wote so a enya asem ketwa mepacho pause no so obetwi dia amaw anase makeup so be ne kama ama nneoma enso akọ enkan ede amaw yepa no osesa nneoma mbebo so nyina no obese oje ho animdia bomoden na eso ebra na so ye o abofre bi opese oje ho nimdie wo yire na apese odi munimdie wankasa be ma no koraja na adwuma no yegina ya sesa bosho bia ye bi so ma so mtimi ye de mematimi ye tinenso be ma so yesu timi ye ma so adwuma na bibia e konkan nti saa na ekono ti Marshall Beauty and Training Center sebra na onhwe na omo saa kwan no enso eso na ebia pese nyoma we nyina make kan otiri na pese osiesie dimao na so bi ntumi enkwa na so ye wonom so a wo ne kasa pe ono abetu anamon na waba waso ye na waba be ye enso e dia ma kama na chiri kwan nya yira kwan achimoda community nurse school kwantempon enso ewo ene wabo no adwa wadaro ma frɛ no 0208 309 581 0208 309 581 and 0244 171 667 0244 171 667 now ne mpanyfo enso enkasa afeye toa awia pemtobre Akan Kasiebo no so akwanim ewo ensem foforo enso so emu na amanyosem ni mu ara na yegusu a yebutuo na ne nyina no so ene se si akoto aba awie na akoba se mentimi wase apiemo titiri de odi ntwo no wase wonte ne ho ase ye nyina ye nim se Ghana mamra no ayade se eno ane ekuramu a aso ye prechi a amasumdwe aba se yempese basabasa ebesie ntino dia ne bo endwoso no otimi ewo ho ekwan se okopiem ewo asendibia na wode abato no ensenka ye nyina akodan na afi na asendibia so so ehye na osiesie asem no ama asumdwe enso eba eye efie na sana montuei ayade se ebi akoso ewo Ghana hanom a ene afimpino ene du mienum esei MPP amanyoko no omo etebiri abato no dwumadie ne ntotoye eso edikopiem asendibia ekirem se omo ntomo ase a chese eno na enya asem ketwa
Dr. Alhaji Mamudu Baumia edi ba bi edi mu akotre pa hwe bia asaja abato no mu ne se hwiamu bi anase enwoma bi ankonkan edika sendi bia hwe na ka emu amomo enso mo ka bia asendi bia no eja wotra asam no so wieye wo tie se de wadi nkuni mo no anto aso ama Owura John Dramani Mahama ono na electoral commission declare ne se wadi nkuni oto aso bu ni maya afimpino ene du enziamu yakwa abato so eja odincho eno de wote ne wase pani ba bi tran boko afimpino ni aduonu eno yakwoto wieye Owura John Dramani Mahama ne edisi abansa dincho biem o se hene ne ha sutro mienu mani ha han wedu o monte ase de biara eda ye beka omu tabiri budi ko biemu ewo me ase ndibia kuba tan Supreme Court ewi akire na eye mpanyfo o motena asem no so ekire mu se ensem we ni nyina so bia nti omu bototwene baabi ese na nado dan kwa akufu ado ne Dr. Baumia omu yedi nkuni omu to aso emu omu man aye drodro wanwan obi ade akwa me ebu atia no nyonko na eno na opanyina Akan no yo tutrani wa bedwaku omo na so abato dwumade ntotoe eso mekire chairperson former chairperson de ma electoral commission eye Dr. Kwadwo Afarijan wade atuja echiremu SM sana mo no eyade bia emwa emanioma enkonkan si ato abawie na yesi wadi ncho osementeme ho ase wonten ho ase ntinu atabi de akwase ndibia o chese sa kwan ne nya kwa biara sabi ede fasodie bia enso so ede eba enti ho enhia enam so ma manyokuo empanyufo awudo binim nso akyere wonam adwene opanyini a waba beche na adwene obowura mo New Patriotic Party MPP amanyokuo ni mu a wono na abato adwumade ntotoye ehye ne nsa Director of Elections at the New Patriotic Party Owura Evans Nimako wono so de atoja akyere mu se Owura Dr. Farijan ekasa wone no enya adwe kwan biara so de biara eda esan se Ghana mamra ena ye nyina ya hwese ebedi so na sabio adie bi akoso na wani enje nwa asende bia na de beko na etimi aboa masumdue enso eba enti Dr. Kwadwo Afarijan asem no kan ne de wo cheso nya adwen na enya adwen tra esanse ye nto abanwie na mia mani tua fidi gadochi mwadansi die chese da bia bato wedie a ya chinchin mensa ne ajama kwabrane wo sementra semfa mensa sem dem fimam na menya so enya hwe wo de enya hwe me de ate fama nyame na de aba nyame na te wo ye ho za da bi o se no de enya de se wo se ye kone sa ye to abawie na won tiase a ba bia wo se wo de kwa no ya asende bia wo de kwa no ne yebu na ekoye mawa hallelujah ankoye am wo nya ho tiase na okopo ba bi enso atena. We've had elections and we have election petitions, and in some situations people will go to court. But the call from Doctor, I saw it as a means of tagging people not to pursue justice. I think that the court has its way of awarding damages to people who would have come before it wasted time. I mean, the 20s we all saw it as well. You realize that the NPP had a serious course of action, except that the court ruled against the NPP. And so that was about it. And I think that people have difficulty to say that MPC didn't have any case to have gone to court. But we realize that the decisions that the court handed over to the petitioners, and even to Mr. Kwadwo Afarijan, who was in the box, we saw that a lot of things went amiss. And so it would be difficult at that point to say that you've gone through elections, infractions have occurred, and you cannot pursue that. I am against any situation where people are seeking justice, are seeking through interpretation of issues that have happened, and somebody will say that if you intend wasting the cost time. Arishimama enya witi ye iwono aye openye ohwa abato dwumade ne ntotoye eso edema New Patriotic Party MPP amanyuku no Director of Elections aye Owura Evans Nimako wi apem to bre Akan Kasiebo no so na yema okwan no akire adwenche no number betumi dia fa so aye 0533 898915 0533898915 text message and a WhatsApp. So kuta yes moja mecha yamfona no problem fafa SMS. So kuta smartphone so SMS and a WhatsApp. Ya beje atum baby bia wo filika se wo chirika se otikam wo waje baby na wote on na waden den ana so wo adwumam o sensan document to message ni bra ya bekin kan finchim ediamo kama yantoa enzamene so ai
Ahenkan FM. What was papa no. Etiefo beka ya IGP George Ekufu Dampare. Ebribi aposifo ye bi onye omu yadwuma. Eni bi ba bontia na yesi aposifo na bi ebo ne ho po so mpo so mutu no. Na emu baako eye Commissioner of Police ye 2012 COP George Alex Mensa na oka hu bi ema ye tonsa fre papa ekura wo mna ship de fie ekototo na no a ena okokeka ni pempempen se ono na pa wi anwumiro obeka no kore no na okeka no kore ni na wie no ena oretai akwaze benfu oba behu okene numa asima mo fanje mi wo na afi okọ ti COP George Alex Mensa keka no kore ni na no kore wo mna wie no oson de wom no aka no ena oretai free police adwuma no mu na oretai no so mfa na brabo empemi okoprem na ship de fie akọ odi no wura amanyosemu sese do nya police ni biem to ya no oja enti COP George Alex Mensa retired a okona ho megiem na making okọ asante bekwai abeton peso aso a na nia bre papa peso okopre akunya no na okom na ship de fie ewo NPP amanyoko ne dimu na COP George Alex Mensa say akunya ya okopre ani na nisuade huni engofo bia so mpeso mtwintwa na nam ewo abrabom womtwintwa na nam ewo sam na ship de fie no peso okono na no na oche say nyade ono so obego no ho sa obekire omo so ono engofo twa salute akomoto adwom e de akire ne pen na wonzo ayo sa no wani nyamre sa wani eden papa police ni soldier ni immigration ni fire service ejaba fafu ani so yani eden enti COP George Alex Mensa say nkrofobia wo madwen say won beso mu wurewure kuntuna say vetting committee no mu wurewurem ko ha no ene de akeka ho no nya de obepene kura amasa ne oman akoso nensi de tudwa ene de all fam no yentie de COP George Alex Mensa no ankasa etu nanum tun obi na kana sense you and I were not there. When I saw the report, after reading, I saw that it cannot be a report to comment. And luckily for me, the chairman has come to verify it. Now, what has been brought out is not for the committee. Somebody just want to disturb Commissioner George Alex Mensa retired for what he is trying to do. Somebody wants to spoil my political career. Somebody who has the intention to destroy me wants to come and destroy me at this particular time where we are going for our promise. But God being so good, it's not going to work. I am very confident because I know what happened. There was in camera, but I was present. So I knew what happened. COP George Alex Mensa did not go there to commit any crime. Onipa amuti so akase aye COP George Alex Mensa awakona ho megemu e oposi adwuma mu opreso be parliamentary candidate ewo asante bekwai abeto ampeso aso ewo NPP amanyoko no edimu 2024 asemu to ono so de no befa movement amanfo adwenkyere na we tell your friend yaw Barry what the free achimesem o chese abo adwuma pa enya asem ketwa ya semo mate ogisi ade se we dia okay ma menken kan ba ko mienu miansa bi wo WhatsApp ya no mu sei na we so mu take asene pa o loud and clear o say aboabo kwanchen roadside mazo on CEO Emma Joe Max Electricals o say kase no we biem ti say ni company din emuda ona eno feel kase ne yeda so ho so waje atum ena sanso ena o say maame no a obo ne nchono nso feel kase ne fa pa o chechenam na ot news edu yedem ase so waje atum shoe ni o dende agada shoe ono nso tie anopa wi anwumre obebia atum say pam yayi e wachem dan akamani junction edem life onso yeda so no papa Christoph Electricals enso tie e wo dan kwantanum na awie die asemo ozisa indelible ink e di asembebo indelible ink e di asembeba papa e di asembeba no no do su senka ink ne yasan e di ensanum eto aba kebeboa ti Christoph de ode baba fam eno no kwasi trozo
Ochintown Council onenam osi otie kase no ena ne phone fia bi fam na so ho ye da so ono so wade atum na wie bia na bere bia unsu utie yen Larry Super edem life achim odan asene camp Larry Super edem yopo super ewie o customers na ye cheche wo mo ye film ye check mo se mo so wade atuma mu fili kase no Lamraj Bar eno nso ewo Aboabo Ebenezer Junction ono nso se mu tie kase ne pan soja ye daase soja na de message we ba ye daase papa se onso wade yatum prekope nana yaw organizer ewo achim odan bompaye Aboabo bompaye Junction ono nso se tie kase pa na sa indelible inki ono nso nka adinde nka ho no man ka ye pa ye freeway ebi ono wa busy wa kwakoto wa mfa ne sanum na wasan ba ozementoi oye be manato ntinane ya so ndie ohuni senka indelible ink no ho no man ka be boa papa ni di odi aba bashim eno no adwen ye di si bibi ho ma me fa we nto aso senior